Zdravo svim ljubiteljima satova, ja sam Strahinja Đorić i danas ćemo zajedničkim snagama da rešimo jednu od najvećih dilema na ovim prostorima kada su satovi u pitanju. A to je da li Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase, nosi fake satove. Kako sam formirao YouTube kanal i Instagram stranicu Sat na ruci, najčešće pitanje koje se provlači na ove dve platforme jeste da li su njegovi Rolexi fake. Ne znam iz kog razloga se uopšte i pojavila ova dilema. Da li je to zato što su ljudi na ovim prostorima prihvatili opšte mišljenje da svaka javna ličnost na našoj sceni nosi fake Rolex, ili je to zato što jednostavno ne mogu da prihvate činjenicu da je neko tako mlad uspeo sebi da priušti tako skupe stvari. Odgovor na ova pitanja saznaćete u toku samog videa, zato ostanite tu do samog kraja. No, da mi prvo porazgovaramo o samim satovima. Koja dva modela Baka Prase posjeduje, koje su njihove odlike i zašto ovi satovi na tržištu koštaju mnogo više nego u salonu. Ova činjenica buni mnoge, jer ne mogu da shvate zašto je Rolex na tržištu u proseku do 30, 40 pa čak i 50% skuplji nego u salonu ovlašćenog distributera. Hajde da se pozabavimo prvim satom koji je Baka Prase sebi kupio prošle godine. U pitanju je najpoznatiji i najprepoznatljiviji sat svih vremena, Rolex Submariner. Doduše, Baka Prase ima model bez datuma, referentne oznake 114060LN. Ovo je u suštini unapređena verzija njegovog starijeg brata, 14060. Razlika u oznaci je u jednoj cifri. Naime, Rolex modeli koji su se proizvodili između 1980. i 2000. godine imaju petocifrenu oznaku, dok modeli koji se proizvode od 2000. pa do danas imaju šestocifrenu oznaku. Jedina razlika u ova dva modela leži u samim detaljima, odnosno dimenzije su ostale iste, dok su pojedini detalji na brojčaniku i na samom kućištu znatno veći i upadljiviji kod novijeg modela. Naime, model koji Baka Prase posjeduje ima takozvani maxi dial, odnosno uvećani brojčanik. Veličina kućišta je ostala ista, 40 mm, kao i na starom No Date Subu. Na brojčaniku su povećali časovne markere, prsten sata je znatno deblji i minutni podelci na koroni sata imaju platinasti prenos. U odnosu na stariji 114060 ima i veće lugove i masivnije čuvare krunice. Ovim sitnim uveličavanjem u Rolexu su uspeli da postignu efekat većeg sata, iako su dimenzije ostale iste. Mehanizam na ovom Rolexu je automatik kalibar 3130, koji je naravno kućna radinost, odnosno proizvodi se u pogonima Rolexa. Vodotpornost ovog sata je 300 metara, jer je ovo, po samom nazivu možete pretpostaviti, ronilački sat. Cena ovog sata u salonima ovlašćenog distributera iznosi 7450 evra, dok je cena na tržištu negde oko 9000. Razlika je prisutna, ali nije velika u onoj meri kolika je kada je u pitanju drugi sat koji Baka Prase posjeduje. Drugari, hvala vam na dosadašnjem gledanju videa. Obavezno ga odgledajte do kraja jer ćete saznati da li su satovi original ili ne. Pre toga lajkujte video, subscribeujte se na YouTube kanal i pošaljite Baki ovaj video da nauči nešto novo o Rolex Submarineru. A u nastavku moći će da čuje nešto novo i o GMT Masteru. Naravno, opet se radi o Rolexu. S tom razlikom što je Baka Prase u odnosu na Submariner napravio jedan iskorak ispred. Posjeduje model GMT Master 2 referentne oznake 126710 BLNR. Ovaj model Rolex je originalno napravio još 50. godina prošlog veka za pilote i sve one koji često putuju s jednog kraja sveta na drugi. Što se tiče savremenih GMT Master 2 modela, sve je počelo 2005. godine, kada je Rolex na svet doneo prvi GMT Master model sa keramičkom koronom i bio je to 116718 model u žutom zlatu sa crnom keramičkom koronom. Još tada je Rolex svetu stavio do znanja da je veoma težak zadatak i da je gotovo nemoguća misija napraviti dvobojni keramički prsten na satu. U međuvremenu radili su danonoćno na razvoju keramičke dvobojne korone za spomenuti model, ali nikako nisu mogli da dobiju željenu nijansu crvene boje. Iz tih neuspelih pokušaja rodio se
Batman. Naime, kako im pravljenje keramičke crveno-plave korone nije polazilo za rukom, napravili su kompenzaciju. Umesto crvene stavili su crnu i tako se rodio Batman. GMT Master referentne oznake 116710 BLNR predstavljen je svetu na najvećoj izložbi Basel Worldu 2013. godine. To je bio prvi GMT Master 2 sa crno-plavom koronom i ujedno prvi GMT Master model sa dvobojnom keramičkom koronom na tržištu. A sada malo je o samom satu koji Baka Prase posjeduje. On ima GMT Master 2, kao što sam već rekao, 126710 BLNR u oznaci, sat koji je izašao na pomenutom sajmu 2019. godine. Sa sobom je doneo novi pojačani automatski mehanizam, kalibar 3285 sa većom autonomijom rada od svog prethodnika. Najuočljivija promena na novom satu jeste u samoj narukvici. Izvornu Oyster zamenili su najlepšom mogućom jubilej narukvicom. Sat na ruci Baka Praseta ima prečnik kućica 40 mm, napravljen je od rđajućeg čelika i ima vodonepropusnu klasifikaciju od 100 metara. Ovaj sat u salonima ovlašćenog distributera košta samo 9100 evra. Kažem samo, zato što je cena Batmana na tržištu negde između 15 i 19 hiljada evra. Dobro ste me čuli. Razlika između cene ovlašćenog distributera i tržišne je gotovo duplirana. I tako funkcioniše tržište Rolex satova. Kupovina popularnih modela je gotovo neizvodljiva u salonu i na pojedine modele se čeka čak i do 5 godina. Da ne biste čekali, možete kupiti sat odmah na tržištu, ali za to morate platiti premiju, koja nekada iznosi skoro duplo više od vrednosti sata u salonu. Zato ljudi kupovinu Rolex satova, naročito ovih popularnih modela, nazivaju sigurnom kupovinom. Novac koji ste bukvalno uložili u taj sat moći ćete kad tad da ga vratite. I naravno, da kažem da li su mu satovi kopija. Naravno, oba ova modela su original. To se ne dovodi u pitanje. Imate čak na njegovom YouTube kanalu video u kojem otpakuje prvi Rolex koji je kupio. Dečko je doslovno uradio unboxing, odnosno gotovo, samo da nije uradio recenziju samog sata. Ukoliko niste pogledali taj video, ostavit ću vam link ispod u opisu mog videa. Pogledajte ga i vidjet ćete da sve od prateće dokumentacije, pasoša, kartice, kutije, uložaka, samog sata, zaštite, sve je dobio uz taj sat. Naravno, ovde mislim na Rolex Submariner koji je u potpunosti čist i original. Što se tiče GMT Mastera, situacija je ista. Nema razloga da ovaj dečko sebi kupi fake satove. Na Instagramu sam postavio jednu anketu u kojoj sam vas pitao da li nosi fake ili original satove, gde ste bili podeljenog mišljenja. Ja sam postavio sliku u kojoj on drži na opačke okrenut sat, tako da se vidi dole kopča i krunica Rolexova, poznata krunica. Skrenuo sam pažnju na to da je krunica, odnosno Rolexov znak, musav, da je nekako umrljen. To nije zato što se radi o fake satu, već zato što Baka Prase nije skinuo zaštitnu foliju sa te donje kopče. Verovatno je to uradio odmah čim je dobio Submariner model i vremenom dok ga je nosio shvatio da se ovaj deo sata najlakše i najbrže grebe od svih. Jer kad stavite sat, ako oslonite ruku na bilo koju podlogu, udarate, to se brzo grebe i ta Rolexova krunica lako postaje okrenjena. Zato Baka Prase, kada je kupio GMT Master 2 Batman, nije skinuo zaštitnu foliju sa donjeg dela sata i na odsjaj i na presijavanje od svetlosti čini vam se da je ova krunica musava i da je u pitanju fake. Nije. Oba sata koje posjeduje Bogdan Ilić su u potpunosti original i nemojte više da brinete. To što se pojavljaju priče da su ovo kopije od svega 200-300 evra ili da su noob kopije koje koštuju 1000 i nešto evra, jednostavno ne piju vodu. To ne ide uz njega i uz ono što on radi. Koliko god se on ponašao malo čudno za neke ljude i nema osobine koje neki ljudi cene, to ne znači da dečko oprema sebe fake stvarima. Problem zašto svi ljudi smatraju da su mu satovi fake leži u činjenici da narod mahom ne može da prihvati to da je on zarađuje i zarađivaće veliki novac na način na koji to radi.
Zbog toga narod pokušava da mu ospori sve što može, a tema fake Rolexa je uvek aktuelna na Balkanskom poluostrvu i to je ono što će ljudi prvo da primete ukoliko imate Rolex na ruci. To je jedan od razloga zašto se meni Rolex ne dopada kao brend, ali o tome ćemo pričati u jednom od narednih videa kada ću obraditi temu Rolex kompanije u celosti. Zato neki ljudi danas sve više pokušavaju da izbegnu Rolex pri kupovini, kupuju ga samo iz razloga što to sigurno kupovina, kao što sam već rekao, i polako izlaze iz te sfere statusnog simbola ako imate Rolex i prelaze na neke druge brendove. I to ćemo u budućnosti viđati sve više i više. I da, pričao sam sa jednim momkom koji prodaje fake satove i koji mi je rekao, pazite sad ovo, da je, od kako je Baka Prase kupio svoj prvi Rolex, njemu posao krenuo na bolje. Svi mladići i momci i dečaci koji prate Baka Praseta na YouTube-u su poželjeli da imaju sat kao on. Naravno, nemajući hiljade i hiljade evra da priušte sebi Rolex model koji Baka Prase ima, odlučili su da posegnu za kopijama. I to je jedina loša stvar u svemu ovome, odnosno jedina loša stvar koja prati Baka Praseta i njegov Rolex. Ne da su u pitanju fake satovi, već da mladi ljudi mahom posežu za kopijama jer nemaju novca da priušte original sat. Hvala vam na gledanju, lajkujte ovaj video i pošaljite ga Baka Prasetu. Ne zato što on ne zna da li su mu satovi original ili ne, već zato što može da čuje dosta toga novog i interesantnog o modelima koje nosi na zglobu svoje ruke. Još jednom, hvala vam na gledanju, lajkujte video, subscribeujte se na YouTube kanal i vidimo se u nedelju sa nekom novom temom kada su u pitanju ručni časovnici. Ćao!